Halo guys. Halo guys. Kali ini aku makan apa nih guys? Kentang guys. Kentang dan dodol guys. Mama apa guys? Mama apa dede? Ecim, halusinasi. Itu bukan es krim. Itu kan tang. Ecim, halusinasi. Itu apa namanya? Halusinasi. Ini nih emang nih otaknya Ecim doang nih. Kentang. Ecim ini kentang stick. Ecim halusinasi. Oke guys, terima kasih guys. Selamat pagi guys.